Hano bua le nna bua montswana hore nako ke ya Modimo. Hale ke kena kwa. Nako ena itsebilwe ke Modimo. Dinako tsa rona tse di fuweng maphelong a rona di tsejwa ke Modimo. Ha o sebetse ka jeno. Empa o tla sebetsa. O lahletswe ke tshepo ka jeno. Nako ke ya Modimo. Haebe ha o so fihle le wena o lela o fihla moo ba bang ba fihlileng teng. Nako ke ya Modimo. Nako se ya motho. Motho a ka o balla hore mokone o tlo fihla mona. Kgaitsedi ya ka o tlo fihla mona. Empa nako ke ya Modimo. Ba le Modimo. Ebile ha ekare jwale ba re fedile o qetile ka yena. Modimo ba re bona. Ke tla palamisa stage sa Spirit of Praise. Sunbet Arena ina le 10,000 plus. Ieme ka ofela Sun Arena. Se di FM a ke tsebe ke reng. Hobane ke le ka mamela. Rabima Ramatata. Hlubila ke dipula le marwele le bashimane. Empa re dutse tshepong ka jeno. A jeno. Na le festival e meng hara country engwe. Yes. Ba aisane ba rona Botswana. Show yeo yemi wanamme. Yetsala le mo le selemo. Ba le Saturday ha se. Ka re a bo. Ka jeno re batho. Ai, re tseba o rapa. Tara ke kena ke re hlengiwe. Saturdays. Saturdays. Ne itlameile festival ena be sold out. Ne itlameile ditiketi di fele. Hobane ba mamedi ba le Sedi FM ba nyorile. Yes. Ba nyorile. Botsamaisi ba le Sedi FM re a kopa ka mora show ye. Ha o be le show ye nngwe ho stadium. Ba mamedi ba nyorile. Ba nyorile. Ebe ke kena Saturday ke re hlengi. Ai. Saturday, kare ke a bona mokoni, kare ke a bona KG, kare ke a bona kgaitsedi ya ka. Le batle re apere di suit ke le buile o fihlela mona. Ke wena fela tla re bontsha tsela hape ho ya pele. Ela re kena hape tumelo be re ya dumela. Moloki Modimo ya pele. Se ya fa re pisitse bana ba re bote bo jena ba ka radio. Ma ka se ke monna ka tseno. Ki eme mo ke motho ba radio le rata go leboa ke sa phela go le Sedi FM a ska ba honna fela mpa re ke bolele mmamedi a dutsing ha ya nang le talent gore mamello boikokobetso e ba startla etsa ka ra o bone mpa o tseba o batla eng. Hallelujah. Tsona tsempileng kwano o thubima ha o kene mona ke kene Modimo re ha o hela ta bo dubeile Saturday ke apere suit bile wa tseba ke le seng ba mo dubeile ke le motle ke beile katiba ka ba itseba ye ntshu ke beile o dimahloho ta ke sheba o di go pule dilemo tse ke tswang tsona bo matatiela ge matha bo magulong a matala mokoni a ke no ipata o thubua o sa phela ge matha mokoni o lebile ke rekisa di CD ka reboot ka jeno o pressa television o bona Teboho Moloi apere suit e ntle remote ka baka la mohao a ke nngwe pina ke ena mokoni a ke tseba ke kena hape o tlo dubeha ngwaneso
ba le sefela se ke ileng ka se bina Mokone ke batla ho bolella mmamedi wa Lesedi FM re a o boka morena re ntse re ke sefela sa kgale empa re utlwetse fela seo se tshwere ntho tse thata la ra ke se bina tsatsi le leng ke se bina re le kae hona Gauteng mona Maboneng wa dumela bana hantle nna ke dutse difeleng mo matlaka dutseng teng baholo ba le ba re tebo dula sefeleng ska ba tloela difela hallelujah ana ke kena ba wa dulo ya ba ke ria obo kamo rela aurinse the tabala when aurisa pila mati kapaba ya tate aurirusi se kamoho ke jwalo Tebo ha bo le mona ke a senya pa re fela nyane fela Tebo ka motsotswana fela ke se ka senya ntho entleng ha ka motsotswana fela ke Dilemong tse lekgolo Robertson Spices e hahlautse le mafatshe ho tsoma le metswako e kgabane ya boleng bo hodimo ho tloha ho di-roast di-grill ho ya ho di-personal ha sale re ntse re na le wena o ntso nnatefela ke tatso e tswileng matsoho ya dinoko tsa rona kgabareng o ntse o thale megopolo e kgabane o ketela dilemo tse lekgolo re batla ho hlatsimolla Flavour Master e ho wena kgetha senoko sa mmantlha mozantsi mme o ka hapa e ya ho whatsfordinner.co.za o fumane lesedi le batsi ho na le melawana le dipehelo na ko kana rang ka meha Ela shoma fela betso pelo ra ya botshelela mo mamedi ke a tseba o ipona o le ka ro concert so ntse o bona hantle o le ka ro park of se ana jwale ke tse dintsa dintho tse tlo etsala ka mane ka park of se jwale ka Tebo tshola re a utlwisa fela molo monna melaetsa e thiba letsatsi ha re tsebe re tlo le efe re ba lefe ai manambe ba mamedi ba hlonolofetse bona ai Mokone lebitso la concert ne re yang ho yona ya ka Moqebelo lebitso re a leboha gospel festival hallelujah me ke ka hona re le tshebeletso re leboha ho momamedi re fa momamedi monyetla wa ho leboha tshebeletso re fa tshebeletso monyetla wa ho leboha dibining re fa dibini monyetla wa ho leboha tshebeletso ai Mokone e la ra ke bona festival re ke thola mohala hore na nka karolo ya bakere ho baneng ke kebe hobane ke utlwisisa hore Lesedi FM ha le ya le o leboha ba mamedi le leboha bophelo bo modimo a bileng le station sena ka bona ho fihlella ka je ha o ke ne ke hlalosa Mokone ke re ka kapa tjena ka jeno ka baka la radio ye mme radio ena ha e phele le ditloholwana tse tlatla ka mora rona Mokone le dutse ka pla ka mora microphone ke dilwetse motho mong ke re wa bona bophelo ha o ka botsa wa ya ho ntate a tshwana le Ivan Khoza wa mmotsa ho ntate a go dutse le kuntu la o ke Ivan Khoza le ka jeno re mo tseba fela le motho wa football o la dula a mamela le ka je ntse le ye o dutse Pirates e dutse bo Kaizer Motaung ibile ba nkile meja fatshe e sale ba dutse hobane hantle ntho e re qetang ko kopanya dintho ba bona ha o ile e ba start Mokone nna ke mofuto ona motho le re ha lobe ke bashimane ba ka ke ha tsamaye re renkeng ntse ke le Tebo yena tetsinje yena palama stage di bo Pastor Benjamin Dube ra ke fitla renkeng bana ba modimo batle ba lemetseng hobane modimo o re o ba lata ka ha o bolere re tlamele ba tle kerekeng ho wena fela ba latele dikoung tsa ditrata mo sa kenwe mo sa kenwe ngwana bele Moqebelo ona o tla re le Soweto a ke no bua kae empa ke tla ke le Soweto le Duming Box Start bona ho taba o dubeile Soweto ba late ka men ka Sontaga ha re tloa ho lona ka Sontaga le Dumeng tlo ikwala Gauteng ho na le mo re yanteng empa show ya Gauteng ya Lesedi FM ke a o kopela mmamedi wa Lesedi FM ke kopa batsamaisi ba radio yena re a kopa re kopa festival stadium mo ba mamedi ba lemetse ha o tsebe mehala ke ifumana hore abuti Tebo re kopa ditikiti abuti Tebo ditikiti di fetse jwang empa ka baka la hore ho no mohlomone le qaleho botsamaisi bo batla ho bona hore e ka etsahala nnete etsaetse modimo butsi mamadi
o e qetile o phethehile re tlo nka mamamedi re tlo nka mehala Tebo a ke tsebe gore o na le lehlasonyana le o no batla o leka kapa re hle re kene o ba mamedi re ka kena go bona ke re ba fe re ba fe sebaka ba ke ba utlwe a ko mo fe Kagiso ditsa jana mono a tsebe go utlwa momamedi mehala ya rona e panyapanya e sa phetse ka nnete panyapanya ka bongata Lebo ha re utlwa mamedi o mo enkgotso le kae ngwaneso re phetse hle moratuwa ke ite mme jwale sa tereta o tla mo le kae jwale lona Johannesburg le batla show ya lona le lona kere halleluja no bomamedi botha bo mokone ba mametse mme ba tla fitisa molao re le bona makhosi le buile haholo fela kgaitsedi ya motho re le buile lebza o mo enkgotso momedi ale le kae mme ngwaneso mme ke a iteboela ya lokisa mama ya tla Limpopo ya lokisa ona bale re batla lokisa ena Gauteng ha o tloa mo ba tlamele re le ya mme re a leboa ka mono ka Limpopo utlwa re le buile haholo fela tshebeletso ena e kgaola dithota tshebeletso ena ona mo o tla ithiba teng mokone ke re ke kena Gaborone yes ke kena JD ba re ntate we re a o tseba ka re le ntsebela ka ba re le se ba re bo le Sedi FM radio e kgolo e no momedi mo enkgotso hello jalo ko bane hlogo mo enkgotso hello le kae ntate re phetse le kae ntate hey Nico MTN rank no re timo yes le wena modimo o fe tsohle tseo di llelang o fe tsohle ntate amen ntate Dikos re bile Nicholas ara re kwa a re kwa le kgaitsedi ya motho hona le medley ya etsang Hospital of Praise ke bo moloi medley ono siteng se di ba sama ho dubeya mono mme ho be le engwe hape pina mo leng hore o tsamaya le trumpet ke tsebe ka go bapatsa le ena le matsamkoni ngwane sa ba tsebe kale mkoni ba le ke re hlaka mo le matso fele o tla tswa moqebelo a ke tseba ka wela o tla tswa moqebelo Tebo re ne re o seba le lebu ka katlewele ya Spirit of Praise re bua ka mogore le motlotlo re thabile ka teng re ne re bua re le babedi fela re itlhopsetsa lenaneo bekeng tse tharo tse fetileng re bua ka nthwena ya hao ya Spirit of Praise hore ho rona ka mogore o thabetseng e bolela eng hai mkoni e bolela go holo ntweng ho rona a ke tsebe re ipuela fela re ntse re tlhopsetsa lenaneo le bothu re qota ka wena re motlotlo monna hai mkoni ke a leboa ntha ene re buileng ya nako ya modimo yes sheba Spirit of Praise e sale ke se tseba ka dilemo ntse ke bina empa ya re ha ba etsa Spirit 10 ya ba mpatla ka tlasa ditafole ba mpatla ka hara di outlaw ba re tebogo re batla moshimane ka palamiswa sefofane mkoni ka iswa Cape Town ke meeting mo tlamele o etse qeto e re ke a tsila go ba le jwale ne se nna kwa modimo ene ho ya ka mo ke sebeditseng ka teng ya ba jwale le nna ke rang ke tsile ba re bona go kena flight yo ke Cape Town ka dula fatshe ba re mona re kopa itse pina tsepe ene re batla tsona fela tsena tsa na kwa modimo ke hae a se a mo ka motsotso le mong fela ba fetho ke kopa re kwaleng ka nka pese yani ka mogole qadileng ka motsotso fela ba fetho ke a le kopa
Hai. Nkabe seka Hai. Kasibe akonto Kasibe ame Kam tlelo bone ha re tswa re tlamerile ma da sonaki Ke mo ke ma da sona ma da son you feel Hai. ma da sona Hai. you feel Makasona ye Ai ka kwara tebo. Ai ka kwara. Ai ka kwara tebo. Ai ka kwara tebo. Ai ka kwara. Yo! Ai, o di be. Foto di be mo me di house na tiki kutlwa botlhoko empa he o sontse di bona marangrang ebile o ntla kwa le Lesedi FM ke mollelo re fella mona kana tell afternoon drive ka jeno ha re bone hape ho sane ka labone ka fake Friday o tsa honna le mabala mo hole thabo mokoni ra o rata hle ha jwale ke na kwa ra busana madie ho isa horeng ya bosupa le moifo wa matsholo.